Ja, najprej lep pozdrav tudi vam vsem, tudi od moje strani. Težko sem se odločil, ker vedno delo za tem, seveda, če kaj takega obljubiš. In zdaj, ko sem pa le moral malo premišljati o vlogi jezika tudi v mojem življenju in v življenju cerkve in v življenju ljudi, ki danes pač tukaj na Koroškem živijo, sem pa le mislil, ja, vedno znova se kaj naučiš in vedno znova moraš stvari na novo preveriti. Also, liebe Veranstalter und liebe Expertinnen und Experten und Referenten, die hier noch sprechen werden, liebe Gäste, predvsem pa dragi dijaki, to me pa zelo veseli tudi, da tako daleč spredaj sedite. Jaz sem prej včasih vedno čist zadaj sedel in zdaj me pa silijo naspred, ampak zdaj pa vidim, če vi tudi greste, bom pa jaz tudi rajši šel. Ich möchte, weil das habe ich mir so nicht aufgeschrieben, aber es ist bisher so von Biografien die Rede gewesen. Das war sehr spannend, muss ich wirklich sagen. Also das würde ich gern haben dann, wenn ihr mir das anvertraut, was ihr da zusammengetragen habt. Ja, meine Biografie. Also ich komme aus einem Dorf mit 19 Häusern. Vor 70 Jahren gab es 19 Häuser und heute gibt es auch noch 19 Häuser. Kindergarten gab es damals keinen, aber fast in allen der 19 Häuser wurde Slowenisch gesprochen und mit den Kindern haben wir miteinander, wir sind ja immer zu Fuß in die Schule gegangen, ein paar Kilometer, und also da kann ich mich nicht erinnern, dass wir jemals Deutsch gesprochen hätten. Aber eben zu Hause, wir hatten keinen Fernseher noch damals, das gab es noch nicht. Als ich in die Schule eingetreten bin, konnte ich nur Slowenisch. Ich konnte kein Deutsch. Wir hatten dann einen Direktor, der auch der Klassenlehrer war die meiste Zeit, der aus der Goce kam. Und erst später, ich habe das überhaupt nicht kapiert, was das ist, und er hat auch nicht viel darüber gesprochen, aber später habe ich dann gemerkt, dass ihm die deutsche Sprache so wichtig war. Und muss aber dankbar sagen, er hat uns die deutsche Sprache wirklich sehr gut beigebracht. Und vielleicht auch das ist so zum heutigen Thema noch interessant. Es gab dann schon einige, also nicht aus meinem Dorf, sondern aus den anderen Dörfern, von denen auch Kinder in die Schule gekommen sind, zum Beispiel im Gasthof und in einigen anderen Häusern, da sprachen die Kinder schon Deutsch. Aber was für ein Deutsch? Die Eltern konnten ja keines. Also es war so ein Pidgin. Ein Pidgin-Deutsch war das. Und das haben sie den Kindern beigebracht. Und innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr waren wir, die wir Deutsch neu gelernt haben in der Schule, viel besser in Deutsch als die, von denen einige es, kann ich so sagen, wirklich nie gelernt haben. Wirklich. Das ist ja ganz wichtig, wie man die erste Sprache lernt. Wir wissen das ja vom Kindergarten, ihr werdet darüber sprechen. Also das prägt einen ja. Und auch da lernt man ja viel Gutes, aber auch manches Negative. Und das habe ich so kennengelernt dort. Also dann bin ich eben nach Völkermark, da kann ich mich erinnern, am Weg hin haben wir auch noch Slowenisch gesprochen, in der Schule haben wir Deutsch gesprochen und es gab Nachmittagsunterricht für Slowenisch. Das kann ich mich erinnern, ich weiß noch ein bisschen, wer da dabei war. Und dann hat man mich nach Danzenberg geschickt, gegen meinen Willen. Ich wäre lieber ins slowenische Gymnasium gegangen, aber alle wollten, dass ich Pfarrer werde. Und dann haben sie gemeint, da wird die Chance größer. Sie haben letztlich recht gehabt dann. Danzenberg, das war sehr spannend. Da habe ich das erste Mal also diese Spannung gespürt. Und zwar könnte man sagen, einerseits, es war dort Deutsch die bedeutende Sprache für mich. Das ist ja auch wichtig für eine Entwicklung, dass man das so spürt und diese Erfahrung macht. Das ist etwas ganz Besonderes, Deutsch ist ganz wichtig. Und dann aber die Spannung, als ich das erste Mal zur Beichte ging, das haben wir müssen damals, da fehlten mir völlig die Worte. 100%. Ich bin drinnen gewesen in diesem dunklen Beichtstuhl und ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Das heißt, die Sprache ist schon auch spannend, also wie sie einige Bereiche im Leben ganz stark prägt und andere gar nicht.
Das hat auch ein bisschen, kann man so, die Kirche ist so ein Bereich, der für ganz viele Menschen slowenisch geprägt ist und ganz viele, auch wenn sie dann das ganze Leben Deutsch gesprochen haben und dann vor dem Sterben, können sie alle noch die Gebete in slowenischer Sprache, interessanterweise. Also Kirche ein Bereich, der prägt, aber natürlich einfach nur ein Bereich ist, der nicht unbedingt so, das ist auch unsere Lehren, die wir so ziehen, auch, der nicht unbedingt ausstrahlt auf andere Bereiche. Das haben wir eine Weile lang gemeint und das war auch früher so, aber jetzt ist es eben nicht mehr so. Das haben wir auch hier gesehen, aber immerhin, ich war mit 32% an 4. Stelle, glaube ich, die Kirche ist immer noch von Wichtigkeit, von Bedeutung für die Menschen, für das Erlernen der Sprache auch in Kärnten. Ja, als ich dann auf der Uni war, also wenn ich jetzt von Slowenisch spreche, dann war es eigentlich fast immer der slowenische Dialekt, den wir gesprochen haben. Also die Hochsprache, die habe ich nicht gekonnt, die habe ich einfach nicht gekonnt. Und dann bin ich eben, während des Studiums, bin ich für ein Jahr nach Ljubljana gegangen. Das war irgendwie ein Wahnsinn. Also ich habe mich nicht getraut, mit den Leuten damals zu sprechen, weil ich gedacht habe, die werden mich auslachen. War oft einsam in meinem Zimmer. Aber ich habe Theologie studiert dort auch und da habe ich ja viele andere Studenten auch kennengelernt, die mit mir gesprochen haben. Ich habe in diesem Jahr natürlich, da ist man noch jung genug, auch die Sprache super gelernt. Super, ich spreche es immer noch schlecht, aber jedenfalls nicht so ganz gut gelernt, sagen wir so. Und eine Sprache, für die ich mich auch in der Kommunikation mit anderen nicht geniert habe. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ja auch also meine Erfahrungen von späteren Sprachen, die ich gelernt habe. Ich habe einige Sprachen gelernt im Leben. Auch jetzt noch, man verlernt auch einiges. Und wenn ich jetzt in Italien bin, ich habe schon besser Italienisch gesprochen als jetzt oder auch schon besser Englisch gesprochen als jetzt. Und ja, da geniert man sich manchmal ein bisschen und lässt sich lieber übersetzen oder so. Das ist ja auch etwas, was wichtig ist. Das hat der Herr Birka so schön gesagt, man muss eine Sprache schon dann auch gut kennen, man muss sie benutzen können. Dann benutzt man sie auch, dann liebt man sie auch. Aber ich möchte zum Schluss jetzt zudem nur noch eines sagen, vielleicht anders als von jemand, der die Sprache mit 20 Jahren gelernt hat, ist es bei einem Native Speaker, wo das Slowenische eben bei uns in Kärnten die Muttersprache ist, schon noch etwas anderes. Also diese Sprache wird dann verknüpft mit dem Leben, das man führt, mit den Gedanken, die man hat. Wenn man schreibt, schreibt man anders als jemand, der diese Sprache nicht kennt. Diese Sprache nimmt einen auf in einen Kulturkreis, der ein ganz besonderer ist. Literatur, Musik, alle anderen Formen von Kultur. Also diese Muttersprache prägt all das. Und das ist so, dass man dann am Schluss sagen kann, ich kann für mich sagen, ja, das Slowenische ist einzigartig für mich. Bei all den anderen Sprachen, die ich gelernt habe, in denen ich gelesen habe, auch gesprochen habe, ich war ja zum Beispiel ein Jahr in Südamerika und habe sehr gut Spanisch gelernt, habe auch gesehen, wie man, je besser ich Spanisch konnte, desto mehr hat sich mir die Kultur auch geöffnet. Also dieser Weg ist ein spannender Weg. Aber trotzdem, die einzigartige Sprache für mich ist die Slowenische geblieben. Ja, so viel wollte ich einfach jetzt zu dem sagen, was ich gehört habe und deswegen werde ich jetzt auch in slowenischer Sprache fortfahren. Ich habe mir etwas vielleicht, was ich noch nicht gesagt habe, diese ganzen politischen Spannungen und so, die haben natürlich auch mit Sprache zu tun gehabt bei uns. Meine Sprache, mein Bewusstsein von Sprache und so ist auch politisch und sozial irgendwie. Zum Beispiel als Priester, da wollten wir immer gerecht sein. Wir wollten gerecht sein bei den beiden Sprachen, beim Gebrauch der beiden Sprachen. Aber man hat uns immer Einseitigkeit vorgeworfen.
eine ganz interessante Erfahrung. Und eine interessante Erfahrung natürlich noch einmal in Kärnten, Minderheit zu sein und immer mehr zu spüren und gesagt zu bekommen, du bist Teil der Minderheit. Heutzutage ist das vielleicht etwas, worauf man stolz ist. Zu meiner Zeit war das spannend, also spannend darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich jetzt für mich, wenn ich Minderheit bin? Was bedeutet das für andere Menschen? Muss ich kämpfen für sie oder was? Ich sage jetzt, ich bin jetzt Bischof und möchte nicht, muss ich sagen, das habe ich auch gesehen, das ist nicht notwendig, in diese politischen Sphären eintauchen als Bischof. Aber was ich wirklich auch jetzt machen kann, und das tue ich relativ konsequent, ich spreche das Slowenische. Ich spreche nicht über die Sprache, selten. Ich predige nicht über die slowenische Sprache, aber ich versuche sie, wenn ich irgendwo jemanden sehe, der mich versteht, dann spreche ich sie. Zum Beispiel im Dom, das ist ja eigentlich meine Kirche, obwohl es einen Dompfarrer gibt, der diese Kirche prägt. Aber wenn ich dort eine Messe halte und ich sehe irgendwo, und das sind in Klagenfurt sind ja nicht so wenige Slowenen, ich sehe in einer Bank Menschen, die mich jetzt in Slowenisch, und die weiß, dass sie Slowenisch gern haben, dann werde ich irgendwas halt da auch sagen, Predigt am Anfang, am Schluss, was immer. Also ich kann, und das würde ich gerne den jungen Menschen weitergeben, am leichtesten oder am meisten für unsere Sprache, für den Erhalt unserer Sprache können wir machen, wenn wir es sprechen. Okay. Zdaj vam pa v slovenščini nadaljeval malo v to smer, kar ste vi, gospod Pirka, že prej nagovorili. Najprej še enkrat prav lepo se zahvaljujem organizatorjem za povabilo, da letos spregovorim na začetku te konference. In sem najbolj vesel, dijakinje in dijaki, da ste tukaj, res vidim, da je interes in vidim, da je kvaliteta, pri vas je kvaliteta, tudi zato se jaz ne bojim za naš jezik. Tudi če ga manj ljudi govori, to je naša izkušnja, to smo zelo žalostni na tem, ampak kvaliteta jezika se je pa zelo dvignila v zadnjih letih, bi jaz rekel. Tudi s tem, da imate te šole, iz katerih vi izhajate. Jaz sam bom najprej malo spregovoril o jeziku kot temelju sobivanja. Vsi poznamo to izkušnjo povezanosti, posrečene komunikacije, ko najdemo skupni jezik in nastaja skupno prepričanje iz tega in smo veseli, čustveno veseli, da razumemo drugega. Ne samo besede, ampak tudi to, kar še v srcu zraven pride. Pri tem se mi zdi pomembno, da te izkušnje niso omejene le na situacije, ko vsi govorijo isti jezik. Mnogi pri nas na Koroškem to doživljamo tudi v dvo- ali večjezičnem okolju in to smo tako lepo slišali, teh je vedno več. Lep primer je pri tem zame praksa dvojezičnih bogoslužij tudi v naših južnokoroških farah, kjer je možno praznovanje, petje, molitev v različnih jezikih in v vsej raznolikosti izkustvo skupnosti. In to je res nekaj, smo lahko zelo ponosni na to, ker smo mi to nekako znašli. Jaz se spomnim, da sem bil na Južno-Tirolskem en teden na univerzi. Sem tam predaval o tem, kako mi tukaj pri nas živimo, kako smo prišli do tega, ta dvojezičnost. Tile študentje, to je skoraj on nisem upal potem. Ker oni so tedaj še danes ne več. So imeli v cerkvi, so bili Nemci, nemško govoreči, v kleti je pa bila kapelica za Italijane. In maše so vedno bile deljene. In mi smo pa le šli v to smer, da vse ljudi povabimo v isti prostor
in skušamo to komunikacijo tudi v cerkvi tako nekako narediti, da vsi malo nekaj razumejo in predvsem, da to razumejo, zakaj v cerkvi pač tudi najbolj gre, zato kar se v srcu dogaja, da nekako malo čutiš to ljubezen, o kateri piše svetopismo, da je Bog. Moram pa boleče pripomniti, da doživljamo v cerkvi, tudi v cerkvi, ja, ki to izkušnjo lahko naredijo, da število pada. In to pa ne le zaradi poznavanja jezika, tu so seveda nekaterim postali tudi rituali, ki zaznamujejo bogoslužje. Istočasno pa vedno spet srečam ljudi, ki na novo odkrivajo tudi lepoto bogoslužja in v hvaležnosti mislim na mnoge v naših krajih, ki v bogoslužji tudi doživljajo varnost, domačnost, duhovno spodbudo. Poleti sem bil v Rimu, sem z njimi moj rojstni dan praznoval, tam jih je bilo 1 milijon, iz Koroške pa tudi 50. In ja, tam sem doživel, da tudi mlad človek najde nekaj v cerkvi, najde nekaj tudi v teh cerkvenih ritualih. In sem bil seveda tega vesel, sem z njimi to delal, ampak rad imam pa vse, tudi tiste, ki ne pridejo v cerkev, seveda. Najlepši svetopisemski primer sobivanja različnih jezikov in sporazumevanja je za kristjane binkošti. Jezusovi sopotniki, ki so bili zbrani v Jeruzalemu, so bili napolnjeni Svetim Duhom in so začeli govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dal izgovarjati, piše v apostolskih delih. Ljudje so se čudili, ko so slišali apostole govoriti vsak v svojem materinem jeziku. In to je bil začetek cerkve, ki presega meje določene jezikovne skupine ali dežele in postane mednarodna, univerzalna, omogoča sporazumevanje preko vseh jezikovnih zapreg. Moram reči, da mi pred 30 leti ne bi sledili vsi duhovniki v tem stavku, ki sem ga izgovoril. Oni so res stali na tem, da v cerkvi in vera je slovenska. In tisti, ki v cerkev pride, mora slovensko tudi razumeti. Malo so prav imeli, ampak ja, to se mi zdi, je nekaj, kar smo se reč naučili, kar moramo priznati in je nekaj zelo lepega, nekaj tudi cerkev širša postala s tem. Ta slika se nam kljub temu pač zdi mnogokrat utopična, nedosegljiva, ko pogledamo v svet v malem in velikem in začutimo, koliko nesoglasi zaznamuje človeštvo. Nestrpnost raste tam, kjer je v ospredju strah pred drugim in skrb, da me drugi omejuje in ogroža. Pogled na binkoštni dogodek nam lahko pomaga preseči ta strah in nas navdaja s pogumom, da se trudimo za skupno dobro, ki nikoga ne izključuje ali razvrednoti. Osnova binkoštne vizije sporazumevanja je odprtost ne samo za jezike, ampak odprtost za inspiracijo od Boga, ki ga imenujemo svetega, ampak tega duha, od duha, ki je v našem svetu, ki je nekaj zelo dragocenega in želi tudi nas narediti še bolj bogate. Osnova binkoštne vizije sporazumevanja, človek, ki je pripravljen preseči lastne meje in dopustiti, da potencial sporazumevanja, ki ga nosi kot dar Svetega Duha v sebi, zaživi. Druga osnova je sprejemanje, da je vsak jezik Božji dar in zato so v bistvu vsi jeziki enakovredni. To je naša argumentacija. To omogoča tudi spoštljivo dojemanje ne le drugega jezika, ampak vsakega drugega človeka in drugače govorečega človeka. S pojmom enakovrednost bi rad navezal na vlogo katoliške cerkve na Koroškem pri ohranjevanju slovenskega jezika. Cerkev je v Škofijski sinodi, Cerkev za svet v letih 1970-1972, kako je gospod profesor že povedal, ko so mnogi v deželi trdili, da je dvojezičnost problem,
jasno poudarila, ta jezikovna in kulturna raznolikost v deželi je Božji dar. Dokler v jezikovni raznolikosti vidimo le problem, zaznamo le meje in ovire in se čutimo nemočni. In to bodo vsi rekli, ki so tako stari, kako jaz, ali pa tudi tvoje starosti, da pred leti je na Koroškem dvojezičnost bila problem. Kako rešimo ta problem, je bilo vprašanje. Ne, kako sprejmemo ta dar, ki je nam vsem Korošcem pravzaprav dan. Ko pa dvojezičnost začutimo kot dar, se z drugo energijo lotimo izzivov, ki so povezani s tem. S to držo hvaležnosti se je po zaslugi mnogih v naših deželi začel proces sprave, ki je postajal vse bolj opazen in učinkovit v cerkvi in pozneje tudi v družbi. Ta proces zbliževanja deluje še danes. In k temu te imena bi rad povedal, sta bistveno prispevala dr. Valentin Inzko, starejši, in dr. Ernst Waldstein Wartenberg in seveda mnogi drugi v tistih farah, ki so se spraševali po koncilu, in kateri je zdaj naš jezik. S tem, da se katoliška cerkev na Koroškem zavzema za enakopravnost obeh deželnih jezikov, za nekatere nastaja vtis, da se cerkev zavzame predvsem za slovensko govoreče vernike na Koroškem. Enakopravnost ni dana s tem, da vsakemu daješ v enaki meri, saj so pogoji in možnosti različni za vsakega. Manjša jezikovna skupina potrebuje drugačno podporo in pozornost kot večja jezikovna skupina, da se lažje razvija in živi. Da se slovenski jezik ohranja in razvija, so potrebna zavestna odločitev in ustvarjanje pogojev, ki omogočajo dobro učenje in uporabo jezika tako v zasebnem in javnem življenju. Istočasno mora vsaka jezikovna skupina biti tudi pripravljena skrbeti za skupno dobro. Tudi to se mi zelo važno zdi in ni tako lahko, kako se piše. Ko sem leta 1992 napisal disertacijo na temo interkulturelle Verständigung im christlichen Kontext, sem prišel do spoznanja, da je poleg ljudi, ki se narodno, jezikovno in kulturno čutijo nekje vmes, jaz mi jih imenoval zwischenpositionelle. Ti so pri nas na Koroškem so imeli težje, kako pa Slovenci. Ker so rekli, na eni strani so rekli, to so Nemčuri, in tudi drugi kot Vindišare niso hoteli sprejeti, ne Nemci. In Slovenci tudi ne. To mi je zelo všeč bilo tudi, kar ste pokazali, ker vidim, da je teh seveda vedno več in da so situacije drugačne, ki pripeljejo do tega vmesnega stanja. Ta družbeni razvoj je v naslednjih desetletjih do danes še pospešil oziroma postaja še bolj raznolik, ko je vedno več dvo- in večjezičnih družin, ki v vsakdanu doživijo, da sta lahko dva jezika temelja za sobivanje ali pa celo trije jeziki. Zaznam družine, ki še niso imeli stika slovenščine ali pa so slovenske korenine šle v pozabo, pa se otroci spet učijo slovensko, tudi takih je vedno več. Na Koroškem se naselijo družine, ki prihajajo iz Slovenije, ki tudi na svoj način pojmujejo pripadnost, in mi imamo doma, tam, kjer sem jaz doma v tisti vasi z 19 hišami, imamo kot sosede eno družino, ki prihaja iz Slovenije in je zelo zanimivo. So še po letih vedno tujci, tudi če slovensko govorijo in se trudijo za nemščino, so tujci v naši vasi. Tukaj navzoči strokovnjaki in strokovnjakinje za predšolsko izobraževanje najbolje veste, kako pisan je postal ta del družbe, ki se sooča slovenščino oziroma te družine, ki imajo otroka v varstvu ali v otroškem vrtcu. Kako poglavitne so na tem področju spremembe, bi videli, če bi pogledali seznam otrok iz družin iz leta 1989, ko je bila ustanovljena katoliška ljudska šola Muhorove, in s kakšnim jezikovnim ozadjem pridejo otroci danes.
To je velika razlika, se mi zdi. Ko zaznamo te spremembe, se soočamo z novimi izzivi za učenje in ohranjevanje slovenskega jezika. Tudi Cerkev na Koroškem se sooča s tem v lastnih predšolskih ustanovah, kot tudi v delu z družinami po župnijah. Pomembno je spoštljivo spremstvo vseh, ki se na ta ali drugačen način soočajo s slovenskim jezikom in ga osvajajo. Z samoumevno prakso dvojezičnosti v življenju Cerkve želimo krepiti slovenščino kot del identitete naše škofije. Torej meni je ta pojem zelo važen, samoumevnost. Ne po vsakem stavku pomisliti, ali ima kdo kaj proti, ali kako bi to povedal. Enostavno to je samoumevno. Dajemo slovenščini prostor tudi tam, kjer je v javnosti komaj še zaznavna. Ko je vedno manj slovensko govorečih duhovnikov, spodbujamo tudi tiste duhovnike, ki prihajajo iz drugih dežel k nam, da se učijo slovenščine. In to s precejšnjim uspehom. Imamo zdaj 5 Afrikancev, ki so v Ljubljani se slovensko učili in pa nas kar dobro slovensko tudi govorijo, nekateri celo bolj kako nemško. Pa v vseh teh letih, v katerih smo jaz v Cerkvi, se spomnim enega samega koroškega, nemško govorečega duhovnika, ki je isto storil, ki je tudi šel v Ljubljano in se slovensko učil. On se je naučil koliko toliko in na vsak način govori slovensko tudi. In mi spodbujamo tudi laike, ki so vedno bolj važni seveda po naših župnijah, da skrbijo za dvojezičnost v fari in pokažejo ljudem, vsem, kateri jezik govorijo, da so dobrodošli v Cerkvi. Razvijanje sožitja je važen predpogoj za ohranjevanje in razvijanje manjšinskega jezika v deželi. Velja pa tudi obratno. Učenje manjšinskega jezika je predpogoj za pravično sožitje. Lažje na vsak način. Katera sposobnost je danes za razvijanje sožitja v tej tako pisani in raznoliki družbi in učenje jezika posebno pomembna? Dr. Ernst Waldstein je 1972 izpostavil 3 načela, ki so vedno še važna. Prvič, če obe strani poskušata razumeti stališče druge strani. Drugič, če sta pripravljeni za medsebojno zbliževanje in sodelovanje. In tretjič, če sta pripravljeni biti potrpežljivi drug z drugim in kljub neizogibnim neuspehom, nerazumevanjem, vztrajati na izbrani poti do sožitja. To je pa verjetno najbolj važno in še danes tudi zelo potrebno. 16. maja smo letos v okviru praznika zahvale v spomin mi jih imenujemo glasnika sožitja dr. Valentina Inzka in Ernsta Waldsteina pred škofijsko rezidenco v Celovcu postavili umetniško inštalacijo Nataše Sinčnik in Wolfganga Pušnika z naslovom Einklang, sozvočje. Vabi k razmišljanju, k sprejemanju različnih perspektiv. Če tam greš okrog tega, potem neverjetno, kako se spreminjajo perspektive. In to se mi zdi, skoraj v vsakem konfliktu bi bilo to potrebno, da bi šli okrog tisti naš spomenik. Vabi k razmišljanju, k sprejemanju različnih perspektiv, k zaznavanju in zbliževanju dveh enakovrednih jezikov in kultur, k poslušanju znanih in novih melodij, k raziskovanju in opazovanju spreminjajočih se oblik in barv. Umetniška instalacija naj bo spodbudo in navdih, da se brez strahu podamo na pot dobrega sobivanja v prihodnost. Pokaže pa tudi, da je katoliška cerkev na Koroškem pripravljena skrbeti za sožitje tudi danes v deželi in za ohranitev in razvijanje slovenskega jezika v tem pisanem svetu. Pri tej konferenci je v ospredju otrok v predšolskem obdobju in vprašanje, kako otroku nuditi najboljše pogoje za razvoj in za učenje jezika. Vabim vas, da si kratko zamislimo in obrnemo perspektivo, kaj se mi lahko naučimo od malega otroka, od rojstva do vstopa v šolo. Neovirano radovednost,
neomajno zaupanje, veselje po spoznavanju novega, pogum za eksperimentiranje, brezpogojno sprejemanje. Odrasline otroku nudimo čim boljše pogoje, da te sposobnosti in drže ohranjajo in najdejo prave prostore in možnosti, kjer se svoje talente lahko razvijajo. Ko se otrok rodi, najprej v vsej odvisnosti, vse odprto sprejema. Če v zvoku in jeziku, ki ga sliši in zazna sprejetost, ljubezen, varnost in zaupanje, bo lahko nastal in se razvijal v močno osebnost. Hvaležen sem vsem, ki se v družinah in predšolskih ustanovah trudijo za dobrobit otrok in družin, ki na kreativen in sproščen način posredujejo otrokom lepoto slovenskega, nemškega in tudi drugih jezikov in kultur. Ne bi bil duhovnik, če ne bi začel pridigati, ampak zdaj sem pa nehal. Hvala lepa.